سورة الإسراء آية بيوراني وراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijra bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru rabiul akhir min hijra sankalo nani na bisunye watani nani na miladi nasaro ka jate ba fulani mugani fula sankalo tani kelena bisunye wa shegina ambe dawra bugun masjid ar-raja ko ambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يخبر تعالى عن لطفه وتسخيره لعباده. على بان كباريا مسامين كروتا لندو aka hinna kata ka jawma ani aye kololi minke jawnye alfulka fil bahari ani aye bato kololi minke aka jawnye baji kono wa tasihilihi limasalihi ibadihi ani ka bato nogoya na be jawnka makona few ani uka konyuma munumbu bolo numbu nyana bonaye libitiqaihim min fadlihi ube fasamantani ka fasamanti anyini fi tijarati min iqlimi ila iqlim uka jagula kabodugula kata dugula ala yennema min ka jownye aye hinna min kuye aye boto koleli min kuye uka ko nyana boli kama anu ka jago kama kabodugu kata dugu ala bode fonni aya kono. Rabbukum awtigi ala yujiji rabbukum alladhi awtigi ala de do yujiji lakum alfulka fil bahri nabe bato bole awnye baji kono. Awtigi ala de do nabe bato bole awye baji kono li tabtagu min fadlihi pour aka alaka fasamanta nyinini bato yinye nabaka jago minan ke akono kabo jamana kata jamana kabo dugula kata dugula. Innahu kana bikum rahima. ala yenne malikela de kati awma ay innama fala haja bikum min fadlihi alaykum wa rahmatihi bikum. Niyay ala yenninke awye akan nemali de kama ala yenninke awye aka fasamkake fasamanta de auka ani kake akan nemaye auka. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يخبر تبارك وتعالى على بكبر يلك مسمي هيرا كتا أقرط لنو أن الناس إذا مسهم الضر دعوهم منيبين إليه مخلصين له الدين. أكو هذا مدون فلده كوني تورا يوسرو كوبي على وله
ku yere sagi katale alama ku kabbato anu weleli ku kalashi ala kilempewye wali haja qala taala ninde ko salako wa ijama sakum durru fil bahr alako ni tora ya usoro bajila dalla ma tad'una illa iyyahu aw tumbe fengo fembato atumbe fengo fen wole ka farala ka bebe tunu awla menninye folo kam mushriku de basanko folo kam mushriku o kala halaka ni kateme mogo munum be islamiya kono shi sawbu dambe kata islamiya mani mushrikiya bubolo parce que folo kam mushriku fule nu ulube nogoya la de ube fen fara alaka mais ni geleya ye ulu soro geleya wakati ulu ko fen shi dan fen shi de te na be se ka tora ni geleya bo mo kan ni ala kelempe ute wodi ato folo mushriku nu lu donna batola bato ba fe ka to jila doro utumbe fengo fen bato dugu kolo ko kanna kanu be fengo fen wole ka fara alaka ube nyina be ko ube tunula ube ala kelempe ude wele ala fule ko de foye dallama tad'una illa iyyahu ay jahaba an qulubikum abeta kabaka udusukun kono kullama ta'buduna khayra allahi ta'ala kullama ta'buduna khayra allahi ta'ala abe fengo fe mbato ni ala tanate o bebe bo udusukun kono ala kelempewde be tawdu sukun kono be ala kelempewde wole falamma najakum ila albar metuma minne ala yaw kishi ko ji kono kata dugu kolo ko kanana arajitum abana ya ko dine ala ka kele bantanin ka welelima araditum ay nasaytum ma arafutum min tawhidihi fil bahr araditum kore munye aw nyinana atunye tawhidi mi soro baji kono na bora baji kono anana dugukoro ko kanaka abe nyina tawhidi min naya mina baji kono abe nyino ko abe ba umma wa araditum an du'aihi wahdahu la sharika lahu aywa abe ba kala kelempen wele fana abe ba o fana la masamminye masakele ni je nyogon tala nawo shera dugukoro ko kanaka doro tawhidi min tun fora baji kono abe nyino ko ala weleli fana abe bawma abo toy wa kana li insanu kafura awa hada maden dan chogo de fi surwaliyai shajiyatuhu haja hada maden ka dan chogo de fuleni nye yansha ni'aman wa yajhaduha illa man asama Allah ni ala yenema min ka hada maden ka doro aben nyina ko abi banne mai nade foni ala yere mo mintanga hada maden dan chogo de fisru waliya obe hada maden dan chogo de la fisru waliya ani kibba ni ala yen nema min kaye ka nema nan kariya hada maden ka tabolo doyoye adan chogo doyoye fo ala hada maden mintanga kikishi ka bola wala balmu folo mushriku kala halatun fulay nulu be baji ka udeguna drobe ala kelempe wole men nu si jigina ka bo baji la do kolo ko kanna soro la dro uye tawhidi minta baji kono na be nyino ko uye ala wele minke baji kono na ni ye do kolo ko kanna soro be ba ala wele lila ube fe ngoro bato ka fara alaka me anka shi sanka mushriku taye munye ulu be no yala wo ube do fara alaka ube gele yala on ube do fara alaka ni mo minye hera soro ko depuis ale tugura shehu masina ko hari muso tunta le bolo mais depuis ale tugura shehu masina ko doro ko muso ko no yara ale ko den ko tungele yara ale depuis ale ni shehu masina ka jara damina doro ala den ko no yale do ba fo ko ale ka garjage sirilen tundo depuis ne ko ni en jara damina ndo nan ni shehu ka ko la doro nka garjage fonina ulu hera wo ube fe ngoro faralaka ewo otigi masina ni degun fana ya soro ya fulana abe abiyo kono abe mobili kono akirintorawo ya fulana bo sisa mogo munun bu dambe kata silamiya ma ukam mushrike ya ka jugun katime korona jigina mushriku munun tilela
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ألا بافو مسا من كرتالن أفأمنتم أو منم بورا باجي كورونا يفلان فراني ألاكا أفأمنتم يا لو يا حكلي شجد سروا أن يغسف بكم جانب البر كن ألا تسكا dugu kolo yere fando jigina wewa aw nyana naw bora baji kono ya banende abe dugu kolo ko kanna min ka gere min yere kaw yala o hakili sigide ba aw bolo konne ala teseka dugu kolo yere fando jigina wewa aw yursila alaykum hasiba ubi aw de hakili sigide sorwa konne ala teseka sanji bere la malci aw makabe halak belew sanji bere lama ya law ya hakili sigide sor kunne te se ko bo sampe ko jigaw ka du ko kanna kawa summa la tajidu lakum wakila o ko fe niyo o ke awla nye du ko fando jignawiye ube nye sanji belela majiga awka ate tanga baga sorwani korosili baga soraw yere la tuguni aw yenni hakili sigide sorwa yaqulu ta'ala afa hasibtum fi khurujikum ila al-bar ala ba fu masamin kortaleno ya law ya miri كوناو بورا كان دوكورو غرينكا امنتم من انتقامه واجابه او نانا حكلي يا لو يا حكلي سيغدي سورو كو الله تسغا تاجورو سراولا او يا حكلي سيغدي سورو كو الله تسغا ولا جابوا ودات كو نيغسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاسبا يمني وهو المطر والذي فيه حجاره حاسبا يسانجي دي سانجي من بلو باكونو كما قال تعالى كم إني الله كوا يوركونه إن أرسلنا عليكم حاسبا إلا آل لوط نجيناه بالشهر الله كنا الله يبلو تياوما لوط كا مغو ne يبلو تياوما كاو halaki for لوط يرeka dembaya ne الله بيولو كشي اوا سو لبنا ni amata min indina ni nyenne may kabonne alafe وغير قال في الآية الأخرى ألاكو آية وركونو وامترنا عليها حجارة من سجيل ألاكو نيه بغو كادلا كاكي كومي بلي نيودي چوما وكفي ألاكو ثم لا تجير لكم وكيلا أي ناشرا يرد ذلك عنكم وينقذكم منه نيني ألاي دوغو كلو فاندو جيغناوي وبي نيني سانجي بلي لما جيغي أوكا ate deme baga sorawula ate mogo soro mogo min be dugukolo jigini yelema ka nyoni ka bo awka ube min be belew nyoni ka bo awka ube mogo min baw kisi ato soro tuguni أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أمنتم ألاكم مغوما أبو أكم بجوما أيها المؤردون أن بعد ما اعترفوا بالتوحيد في البحر أو منو أو تنبي كونو نايت نألك التوحيد منا tumami abora baji kono kana dugu kore gerenka ayenne ka tauhidin bila baji kono tunyamina tumami abora baji la ye tauhidin bila awun kambe awdema amintum aw ya hakili shigide sorowa an yu'idakum fihi tarata ughra kunna alate saka usagi baji kono shinya warewa aw tumbe baji kono ye tauhidin mina aw jigine ka bo baji ka aye fulanka fo yata ye tauhidin bila yala aw nyana ay hakili sigide soro ne ala tese ka aw sage baji kono sinya warewa naw do na baji kono sinya ware fa yursila alaykum khashifan min ayrihi na finye grimando ci aw ma finye minana na fengo fen la bakari khashifa yode aw yenni hakili sigide soro ko yala nete se ka aw sagi baji kono sinya ware na do na baji kono doro ne ala be finye girimando finye gelendo ciawma mimbe fembe kari fa yukhriqakum bima kafartum o finye anake sababu kawtoji kono naka fisur wala naka kafiya sababu
ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيئا وكفي أتم مغصر من باو نوبو كتاو نوفي كوا باو كشي نوبو بغا أتو سر أو إرلا يا لو ينن فنا حكلي سيجد سروا ناباكي كفلنا فرنكا ني ألاك دوكولوكو كنكا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويخبر تعالى على بنك باريا عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه. على بنك باريا أي آدم دم بنيا لمنك كي كروتا كي بنيا أكاد دمفن شامانك دمفن شاما في خلقه لهم على أحسن الحيات واكملها علي هذا مديندا لا هلا نيمان داني لا هلا بيت دفالي آية وركنا لكو لغير خلقنا الإنسان في أحسن التقويم كو علي هذا مديندا دان شكو نيما ديلا أن يمشي قائما منتسب على رجليه هذا مدينة بيتاما أجولين بيتاما جولي أسيام فلكا ويأكل بيديه أبدمني كنا كبلو فلاي وغيره من الحيوانات يمشي على أربع هذا مدينة تنوفله فين ينام وري منون بي ولو بيتاما دو بيتاما شناني دكا ويأكل بفمه نو بدمني كنو دادي وبدأ كدمني لكاتا وداد بكجي لكاتا وجعل له سمع وبصر على تلوك هذا مدينة كنياك هذا مدينة وفوادا على دسكونك هذا مدينة يفقه بجهالك كله نابي فين بفهمني دسكوني وينتفع به أبا يرين نفاني أكاد دسكوني أبا يرين نفاني تلوي أبا يرين نفاني نيوي ويفرغ بين الأشياء أبفهم بنيغنا ناكا نيوي أنا تلون أنا دسكو ويعرف منافعها وقواسها ومضرها في الأمور دينية والدنيوية هذا ما ديمبا كاكودو كم من با نفا أبودو كم من با كريكريا أبودو كم من با تورو أبودو فيمو فينيا كتورا فيند ميمبا تورو أكا دينا دي لابودو ميمبا تورو أكا جيانينما دي لابودو أبودو دونك نينيب كرامة بادي نينيب بونيا بادي ni Allah yake hada madenye wodi ato ala ko wala gari karramna bani adama ala ko wallahi ne adama dembonya ne Allah hada madembonya ne Allah hada maden karama wa hamalinahum fil barri wal bahr ne hada maden tab ewa dugu koloko kana ni betama nyo yele nan kan fendu hada madumma ayala dawab dugu koloko kana kadaba dira hada madumma min al an'am wal khayl wal biqal al an'ami uluye ewa minye ewa nyame mishin ba saga nyame mo be yelaka mishin mo atura mo be yelaka nyen nunu di hada madumma wal khayl nyesho duma wal bighala ni faliba dugu koloko kana ka kayir nan ka few nyen nunu bal mon ni nyasoro nin qur'an be jigi wakati min nunu be ko fo wakati ma yasoro rabu kayir nan ka fenye nunu de dugu koloko kana ka mais suratu nahli tumami alay nunun jate ako yakhluqu ma la ta'lamun ako arabu ma tumami ay sofo tumami ay falifo ka falibafo ako mbena yelenan kan fin wore wudda mbena nema wore wudda awte mindo terewu nana abiyu nana moto nana nogoseu nana mobilu nana bato nana hada made dugu koloko kanna kaybe yele nununka
وفي البحر أيضا على سفن الكبار والصغار باجي فنا علي باجي فنا كيلنا كان فيون دي هذا مدوما باتو بلي بلي باو أنو باتو فتنو باتو فنا سوق بلي بلي باو بي أدو بي نيو يجين كالي آلام كم على يريافو تشوما بي كم كلو باتو دو بي نيو يجي كا أبي كم دغو ala ye o kɛ aw ye a fitiniw bɛ a kunbabaw bɛ warajaginakum min at-tayyibati ni ala ye hadamadenw garijɛgɛ fɛn ɲumanw ma fɛn dumanw fɛn ɲɛnamaw minnu tɛ kasara lase hadamaden ma i farikolo la ciden ka mantonw filɛ ala ye fɛn o fɛn haramuya u ka tɔɔrɔ de b'a la an ka tɔɔrɔ bɛ min na ala y'o de haramuya an kan ورزقناكم من الطيبات من جروء والشمار فين دامولن ne ala yaw garjaga wala seneke few iridon walluhum sogon wa albani wal albani ani nono min sayra anwa'i tu'umi wal alwan al mustahat lajijati ani dum fewun to munun kanuniya kacha ani munu ni hadamaden mbu kanu ani munu nu damulen do wal manajir li hasanati alay nemaw do kawye ulu ye lajeli fe nyumawnde lajeli fe nyumaw wal malabis rafiati ani minye don finu dem funu munun korotalen do don finu munun kanyi misair la anwai ala ikhtilafi asnafiha wa alwaniha wa askaliha don finu korotalen fana dira awma don finu munu nu kanoniya te kelenye u ka koloru te kelenye u kalancogo ni dulancogo te kelenye mimma yasna'unahu li anfusihim munu ni hada madaw nyirabu dila wireye wa yajlibuhu ilayhim khayruhum min aqtari al-aghalim wan nawahi afinu dobe wote aw bolo me ube sama kanawma kabodiya fanwerola ube sama kanawma kabodiya fanwerola o fini korotale o fini nyumaw munu nyerete soro awfe ala de ko ale de masenna ya garjage nununa wa faddalnakum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila aw ni ala yi hadama don ni ala ya fasamantiya nka damfen chama ka fasamantiya la fasamanta min ka boko sobe ay min sha'iril hayawanat damfen to ni ala ya fasamanta damfen chama ndeka wa asnafil makhluqat fenyana maw wa asnafil makhluqat ani damfen noniya chama ne ala ya hada aw hada made fasamanta uluka wa qad usdilla bi hajil ayati al karimati bun kasir ko yadalila kenini aya bayne ala afdaliyati jinsil basari ala jinsil malaikati ko hada madun kannoniya kausa malikau kannoniya ko do yadalila kenini balmo sosolitala damfen to alai hada madun fasamanta chamanka fasamanta sosolibe yoro juma hada maden ni damfen juma ni nyogonce fasamanta la sosolibe hada maden mu'minu ani malikaw de ni nyogonce hada maden mu'minu ni malikaw sosolibe nunun de ni nyogonce jonkaw sa jonye bun kasir ko do yeddelila kenini aya de ko hada maden ko ulu kalite kausa donc malikaw ye me do masoma do fana ba fu ko malikaw de kausa adama de me shaykhul silabun tamiya alayya boda mindi ako minye ewa andali folo manan ka jiyanya na mela sanan ka tado arjanna kono ako malikaw kausa adama de ne ko parce que adama de mu'mini kera chugo be ala soso ko ala ko malikaw ka kibariya la ya'suna allah ma amarahum ala ko malikawte ala soso ni ala unya mara fen la o bake donc ale ko dali folo jiya nyana mayina malikaw kausa hada madenye akum min nandun na arjanna fana kono hada maden kausa malikawe
ayo della ke munye ako parce que ni arjanna dewndo na arjanna kono malikaw de ba usara wuru de be baraka wi arjanna kono malikaw de be baraka hada ma dewnye arjanna kono ko ola la gara arjanna kono hada ma dewn kawsa malikaw ye mi anka jenya no ina malikaw fana kawsa hada ma denye cheikhul islam bunte mi aye kuma fonne chogola يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يخبر تبارك وتعالى أن يوم القيامة على بانك بريا مسمي هيرا كاتشا أقول تالندو أبانك بريا كبو قيامة يوم القيامة دو أنه يحاسب كل أمة بإمامهم على قلب جما كل كلن كلبه قابو كلشي ناكا نيما ده وغير اختلفوا في ذلك دون كبغو ينيغن سوسوني نيما لا قيل أي بنبيهم دوكو بإمامهم بنبيهم أكن نبي نما وهذا كقوله تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط من تراني حكينا ولو يدل لكن آية ko ala ko jamakulu be ciden be awla naka ciden na qiyama keneka ala be kiri tigani nyugon ceni tilenyay do yenin kuma fo wa qala ba'du salaf haja akbaru sarf li ashabil hadith o salafu do fana ko konni nye korotan nyuman ni nye korotan de hadisa tigu bolo munu nye hadisa kala no be barake ni hadisa e konni nye korotay hadisa tigu bolo li anna imamuhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko pasga hadisa tigu kanye may nabi nyuma de cidende konni nye korotay hadisa domba awdema ani munu be barake ni ciden ka hadisa wiye wa qila bi kitabihim alladhi unjila ala nabiyihim min at-tashri' doko uka kitabu ika bara gafe yawmal qiyamah do ala bi hada maden kelen wele ni ka bara gafe de ni hera ba kono abe dima ibi ka kitabe kala ni hera ta kono ikana mojalag ni rekunte wa qila yawma nad'u kull unas bi imamihim ay bi kitabi amalihim ka bara gafe مغو كلن كلبه وله نكبار غفه وهذا القول هو الارجح بون كثير كون كما de kagiri ko bebe wole نكبار غفه de عليه de griya li qawli ta'ala wa kullu insani wa kullu shay ahsaynahu fi imam mubin ko ala ko fengo fembe ne ala ya bejjate gafe kono gafe min bangalendo wa yahtamilu أقوى بشكة فنا أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به مغوكلين كلي بيولني كالإمامي إتم بمين لدك جياكون إتم بمين نوفي إبه ولني أودي قيام كنكا إبه فرا أودي كاي فأهل الإيمان انتموا بالأنبياء عليهم السلام مؤمنون أولو فرلا جونكا نبي نمو يوم القيامة دولو بولني نبي نمو دي توغي كتاني نبي نمو فامفلالا وأهل الكفر انتموا بأئمتهم كافرون فنولو فرلا وكا كافرين يمو ديكا كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كمي الله يافو كافر كبار الله أكو كافر تون كنتي نونو كو علي يوكي نيمو يه وبوم مغولي كتا تاسوما ديما bon abe comme bon kasir bolo kuma nono na le nin kuma fula de sembentia parce que kuma fula na bena hadisa fo fana la ko sapati bi imamihim bi kitabi amalihim bebe wele ni kabara gafe bi imamihim bi aimatihim mo kelen kele tumbe mo min no fe jian kono ibe wele ni o de fam felala ibe faraw de groupe kala gara aw min ye tawsir al muyassar don ke bago farala nyogon ka tawsir min dila
ni kuma caman nana aya la min ka girin ni b'o fɔ olu ye awa fulanna in de fɔ i tun bɛ min nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ i tugura mɔgɔ min kɔ diɲɛ kɔnɔ dɛ ala ko lagara n b'i wele ni o de ye bunkasiri ye hadisa min nata ko fi sahihaini ko hadisa nana hadisa sahalin fulana buhari muslimu kɔnɔ la tatba'u kullu ummati ma kanat ta'budu ko ciiden ko jama be tumbe min bato duna jiya kono la garay be tugo de ko fayatba'u man kana ya'budu tawaghita mogo munun tumbe tagutu de bato ulu be tugo tagudu to ko qiyama kata hadisa laba aye shahidu de fodora aye hadisa tige ako kata al hadis kata hadisa laba ako wa haja la yunafi an yuja bin nabi ija hakama Allah bayna ummatihi ako tabbali fana nin tabbali har na le nin giriya nin tabbali fana ni kiru bettige jamakulu ni ka kiri bettige kan nabi ma fana bena ya kan nabi ma bena fa innahu la budda an yakuna shahida ala ummati bi amalihi la budda manto be fo kan nabi ma ka shere au kade naka baraketa wiye كقوله تعالى وسرقت الأرض بنور ربها وودي الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء alako yomal kamado dugu kolo be noro na atigi alaka noroi ube bara gafu nati ubuda ube nabi nyuma nati nabi nyuma ani shere bagaw munum be shere ukamantonga walakin al muradu ha huna bil imam huwa kitabul amal me bunkasir ko la nyine munyeya bil imami ko bara gafe de do anko tawsil muyassaru uluya at-tawsiri akali imami atumbe min no fe jian kono wa yawma nad'u kullu unas bi imamihim ala ko yawmal qiyamah do ni alabe mugo kelen mbi wole ni ka bara gafe faman utiya kitabahu bi yaminihi bun kasir ye bara gafe sembente ya munna ako pasge bara gafe nde fora kuma in kobe odi ato ale ko bara gafe la nyini ye bara gafe de ya ko pasge bara gafe de fora akofe mbe hada maden kelen wole ni ka bara gafe faman utiya kitaba bi yaminihi ni mu'min ika bara gafe dirima ni kini mboloy fa ulaika yaqra'una kitabahum nunun tigla mogode bu ka bara gafe kala uyere bu ka letri kala uyere bu ka kitabu in kala unni sonjale ay min farihatihi wa sururihi bima fihi min al amali salih ubu ka bara gafe kala parce que ni sonja min bala bara nyuma munun bala yaqra'uhu wa yuhibbu qira'atahu ayere ba ka bara gafe kala e wa ba kala lin kanu fana parce que hera min bala ni sonja min bala ayere ba ka bara gafe kala an ni sonja le fa man utiya kitab ودته فما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم آية بنا يوا ولا يظلمون فتيلا فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا أي هوت فين ورد بينه بلو بام كسر آية ورد كي كتوسير ورد بينه بلو فما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم أخروا كتابيه ni mogo min ka bara gafe dere ma ni kini mbolo e ni mogo benna ni sonjia bolon iba fo ni nyenga ka bara gafe de aya mina ka kala e kan ni sonjale de ba kala ika bara gafe ila qawlihi wa amma man utiya kitabahu bishimalihi suratul haqq bun kasiri yo ode ka ayata pour kan nin tafsir nay yo mal khama do hada ma de bara gafe mina chogo fula de bala min ba mina na kinin boloy ulun ni sonjale mbu takala min ba mina na numan boloy ulube halaki de wele aya dola halaki e wa aya dola la ko amma man utiya kitabu bi simali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wala ma adri ma hisabiya ya laitaha kanat al khadiya
kata aya laba bun kasiri ye waya de tamina dow be niw ka bara gafe ni munun ka bara gafe deruma ni numay aba fo hari gafe tun kana dinne mabbi hari ne tun kato saya kunona na ne tun kato in kana wulibi ya leta kanat al khadiya kuranine hari ne tun kana wuli tun kato du kolo jokurete ntado bi ne ka kolo silibe ke chokomi aya urela wa man utiya kitabahu wara ajharihi fa sawfa yadu subura ala ko ni mogo min ka bara gafe dirima ni kofelaye kulu be halaki wulede donc ni aya saba min fule ni nye donc ko bara gafe ko din chogo saba de bala ko folo ko ale ba minani akini mboloy fulana aba minani annuma mboloy ko mi munum be suratul haqq kono sabana ko aba mi ko be aboloke ka disi fara ka bolo bona ko fele ka bara gafe dama mais o sahalente chogo fulainde sabati lendo kini mbolo numa mbolo bo ko fela fora munna tawsirkilaw ko nu ko be min ka malikaw ko ba ka bara gafe dama na numay ata afe ka bara gafe minana numay aba bolo doga kofe malikaw beta sora ategelay aba bolo bila kofe ka bolo dogo ata fe ka gafe mina malikaw beta ado abolo la ne kofe lay wara jahari fora ninde donc abe dama ni numa mbolo inde wala yujlamuna fatila alate mo shitoro qiyama keneka tamaro kolo gari fitini min fule tamaro kolo chamanchaina o hakke alate mo shito nyana ilagara aha ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه أي في هذه الحياة الدنيا نمغ من كيرا نجيا نما يلا أعمى أن حجة الله وآياته وبيناته نمغ من نافينا كبو ألك دليل ولا أني ألك آية ولا ani alaka bangelula ni eyi nya finye kabo ulula jiya kono fo huwa fil akhirati ama awalla gharafana inya be finye yede ay kazalika yakunu inya finye kabo chinyala jiya kono chogomi kinya fule kabo alaka delelawuma kinya finye kabo alaka ayawuma alaye bangele munun ka kitabu kono eyi nya finye kabo makake ko mi mu ye nya tula la gharafara labi ke finye to de قيامة كنكاي وأدلوا سبيلا أو لا غرفنا إفري لا جيا كنو تشوكمي لا غرفنا إفري لمبة قيامة كنكو تشوكودلا أي وأدلوا منه كما كان في الدنيا إياجا بالله من ذلك إفري لنتم بجيا كنو تشوكمي على كان كسكان تنغا لا غريب فيلي كاتم جيا تاكا على كان كسلا كان تنغا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه الله بانكي باريا مسامين كورتالندو أيا كتشيدي سمبنتيا لمنك كدمي كسمبنتيا alaka tanuniu analaka ewaktisi abaka chidenka wa tasbituhu anini ala ya sabati wa ismatuhu anini ala ya tanga wa salamatuhu min saril asrari wa kaidil fujjari ani ala ya tanga ka koroshi ka bociyali kelaw ka cinyali ma ani fajiru ka fere jugu cinyali kelaw ka fere jugu bal man ni chide nyere jankon ko wakati la jinya fara fitina la chogoni ani balawma chogomi ande hatagilembe ankala de la kancha batide akan sabati kabo chinyali kelaw ka chinyali ma akan sabati kabo fere fajiru ni chinyali kelaw ni junubutu ani fashigu kadabali juguma ani ka fere tige wannahu taala ni aya nunun kuna la binan kibariya ko ale ala masamin korotale no huwa al mutawalli amrahu wa nasrahu
ko ale ala de be bisi ciden ka kola na ka demeli wa annahu la ya'kiluhu ila ahadi min khalqihi ko ate ciden to aka jonsi bolo ko ale te ciden to aka damfensi bolo min bettinon ke kenai bal huwa waliyuhu ko ale ala de ye ciden ka bisi nyoy wa hafiduhu ko ale ala de ye ciden ka tanga bagay wa nashiruhu ko ale ala de ciden ka deme bagay o muayyiduhu ko ale ala de ciden ka sembenti ali bagay o mujfiruhu wa mujhiruhu o mujhiru dinihi ala man adahu ko ale ala de be ciden bange ko ale ala de be ciden ka dina korota mugo ka mugo mununya ciden juguya wa khalafahu ani mugo mununya soso wa nawahu fi masariqil ardi wa magharibiha ani konni mugo mununye ngania jugu dabali jugu ngania jugu mununyo o labbe ciden ka dina kama ko abe ciden de menim beka sallallahu alayhi tasliman kasira ila yawmiddin mbalma ciden den ka dina min fuleni ne bo de fo sunna mo ko wakati munum bu dambe kata sunna ma munum bu dambe kata salafiya ma kana jowa yere la de aye sabati komi kulu mo te sawla dinya kono abe karamogo min nofe ala ya kolosi ka tangade ewa hara fatulen ko fe mogo ya ka tabolo tay tangalen di korosilen ala bolo dabali kala jugu si ka dabali tesila fere jugu tigila siste se ila nen kadiyo nyode fo dogotora bi mboro magister mboro mbe arabu kando mbe lugado ni mogo ba fo qala allah qala rasul qala sahaba mogo tesila aka annem meleke arabu kanna de komi ewa misiba annem meleke binna chokomi kana siranye bunu kay mu yode fo ako ciden deme baga ciden ka sunna deme baga ko be sira munye ako demeli kelaye malikewde ako mo munum be galon ka wuluka jamaye shaytane ka jamade ako be sira munye kele bolo munum be enno fe ki deme woye alaka malikewde me munum be galon ka munum be bidew ka munum be filibanta ka ko wuluka jama anuka kele bolo ye shaytane de shaytane naka jama be se malikala akoy kana siriye ako ciden ka sunna defa ikana sirunye mogo be kuma munun tawi kama ube ke walenta munun tawi kama akoy kana sirunye kana joro koro e ka deme bagay malik yawde e ka jamaay malik yawde e ka ko e wakele bagay e ka kele bolo malik yawde me wulu ka kele bolo shaytan na ka jamade wodi atola ko ya ako wayin kadu ako ciden ma ako e wa makka kafiru surunyana ليفتنوك أني الذي أوحينا إليك لتفتري علينا خيره سوني يتنبا في كي فتنة ني على يمين وهو كان يما سوني تنبي فتنة كبو أوكا كويكا أوتنا غالون تيجي كداني على لا كفين فو كونيا مين فو كسرما فو سوني تنبي فتنة نيمين ديما كي بوكا كويكا تنافوني علىك ويجا ووقتي ni tunyoke la tagajuka qalila tumbi mina kiki teriye Allahu akbar bal ma fuleke ni jama sago fo jamana kono ye population sago fo ko ka haklina fo o be galo minka de la tala qur'ana de la tala sunna la de la tala salafu ka tabolo la de men ni yu ka haklina fo drobi ki teriye oye makosa lende o fasiquni fajirun ani jama wuyu waya delilate qur'anate hadisate sunnata la famu salaf salih eye min fo de la tala pasika abenno nindi ngoma yimina kiteriye otima heraye ala ko cide nitu nyu sagoke ne min wa hawkana ema iyo bila ifra luka utala iye galon tige kadanne ala la konye femfo mima min fo utumbi mina kiteriye ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك
ala ko cide ninni ala tumma e sabati ki deme ki sabati lagadi kidita isurunyana wallahi surunyana tere kanu ilayhim shay'an qalila soni itumbe mile katuma kafaruka soni ninni ala tummi sabati soni itumbe mile kafaruka soni me ciden fana tumbe mile kafaruka munna parce que ale tumba fe quraishi ka kanda ale nyana nu ya hakilina munu fono ale yu ko diro wo yu kandale nye kasro ube hakilina munu nyini ube ciden gere nyani min nyini ulu te kanda nyini le ulu ba fe akafara ulu ka kata inde bila mogo chama ba fe kasira bila jamana kono kaboni sunna ka bira mogo sago ke munyu soro nin ko sugu delo parce que ale nyana hakilina min ba alela ni nu u farala nyogon ka nu u kera kelenye anake sababu unakanda unado sunna la me ibobo min kalamo de ulu de be etalo kibi ka sunna ka ki boy ka sunna ka ki boso ki boy ka sunna ka pew ibe faruka de bida mo de be faramo ka bida mo de ba ka bida bila ko ambu no fere ambu negede mo min yere yaado ko ibake ka le negede u yere bodo ko jama tu bolo be jama soromi u farala on ka de dero kan negedro be fara onde ka puran kan nege ado ya fo do yere foko kata ale salete faramo ka tala anyo be me yawo munum be giri shegu do nofe ube giri bidamo do nofe bidamo ya fuya ka jeya ko fokata ulusa fokata jiyan wuli kulu te faramo shika itala aw ko faraluka pura ku nege ku sorode nin fora e kaba do fana ko nulu be fara sunna mo ga ku be korosuda be ma jamana kono ya fenduru ma min ka juguni koloshe jamana yin bidamo ye fendi sunna mo ma mun bu dambe kata sunna mo ye fendu ma min ka juguni kolosu yere alaka hakliñmande ma alakan sabatide mbalimo wode ato ciide ñannin be fode ako badiru bil amali fitanan ka qitayi leyli mujlim yusbihu rajulu mumina wa yamushi kafira aw yumushi mumina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi ardi min ad-dunya ciiden ko yettele aka bara ñuman ko de fitinaw bena jiñan laban ulu dibi lende do komi su dibi kuru fitina dibi lewnde do mana mote tafando yere la ni ala yere de ma min kanda ni yere de makala ni yere de te don ko baw lamme ni yere de te don ko baw ñuman ko kitabul laje nin ni nya tafo iba fo nin tade ciñay nin ni nya tafo iba fo nin tade ciñay fitinaw do digu kurlendo do ciiden ko no fitinaw nana ni dugu be jem mogola eye mu'miniye ni wala fila be se wakati mi kera kafiri wala fila la mogo do ye mu'miniye ni dugu be na ja kera kafiri mumba sababu na ba ka dina fere jinya nafala abaka dina de fere jinya nafawula wala hadama do waka sabati sunna mo gambe min fawye jamana in kono yesagi kata ka sunna made ayesagi kata qur'ana made ayesagi kata ciden ka sunna mala famu salaf salih ani munum fule nyogon fe nonunte sunnata koyi me abe tabulu min ka ubake katalo talo chogomi bafu ka bo siraka chogomi ka ke ko me amakala yere aw kala leno kateme mununka abe femmin do dinala utado abe sika min sabe dinala utado nu ulu ya aw fili balaw ye jon soro balaw ya aw de soro kalambali amakala madina kala te porodo dinala ni oye e dugutoro e magisteri tigi sahadaw be e bolo katakara kalalle siribe yorme katakalanta e kana foyi take kaw yelema kaw fili ka bo siraka ni bidiya mo gote kalambaliw kalandew ulu de bake ka karmo betalo ka bo siraka kalandew makala alaka hakimanda mambalimo e ciide nyere
maka kafiru soni tumbe atalo ka bo ataka ni ala tumma sabati donc aya ala delala ka sabati tasira min fule jamana kono ninte koy sufi al-quburiyu sufi arrafida nimbe kene kelen ka kafara nyugon ka kwa ube silamiya dilalila sufi sira dobe yirale ba fo ale yire de ala ya sigile kulatu sufiya wahdatul wujud de du bolo ko ale de ala ya ale obe sufi sira la jiyalla baka sufi sira munun fulen ne nyoba kono sufi kaburu batola min yire be wasona ka kaburu bato ya amato dogo yire la al-quburi ar-rafida sheba nani naw mogoni wuludi be se ka je kene kelenka e ko be sunnaka e ko be salafiyaka e ko be sheba bonya e ko be sheba tanu e ko be dawke sheba ninko aleka tabolo ye sheba nani de aw sheraka faranyogonka qur'ana kunu da'watu rusulu ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahi khayruhu e ko tawhid tigide ko ka wole libe tawhid ka fuy kana wole ka faralaka fuy kana bato ka faralaka nin ko kabru bale bolo ay tawri dama ay kantigeli kala ay ka makko nyina fe ato dogo eno kera kelenya ono sera ka kelenya sufi u kasira ado be yere uluko ko ulubu kasira mina ala de fe direct ko ulute diro cidenna sufi sira ube odela ko hada madun to ko au bake kaka dinata aka delilauta suude bolo ku ulubu ka delata nyanama de bolo ku ulubu ka delata ala de la direct eno sera ka faranyokunka kene kelenka har ninja masugu yere ninja masugu farale nyongo kene kele ka mo kanka sira yira la kan la jaba kana jigi ki soroy balaw dama fara nyongo kai ninde dinay tuma mi makka kafiru yen nono na nyongo na nyine ci dem fe ala yere fule ka mon foya aku tumbi bon nyemmi wahaw kana ima tumbi bo ka doni ni tunyi bo ka fari bumina kitere amu ye uyu kay maji munumbo ni sufi ni sunna mo de gelente nyogona ibe arrafida do sunna mo do sigilen suru nyogon fe ibe quburi do sunna mo do sigilen ko tajuka khalila ni ala ka sira bele ya ciren ka sunna bila mo jugu ni bidia mo bi mina ki ke teriyeke ubo imaju de ira diala ulu fana nyana ni nyemma jall munire korota de uluye nunun de yenyali kala imaya ubebena difference tunu nyogon ce kasura du sukumbe nyogon danga ta sabuhum jami wa qulubuhum satta utolem fule kelenka e nyana ube faralende fule nyogon ka kasuru du sukumbe nyogon danga hari kuma ube nyogon keru hari doma foye ko ninte wahabiya kene ama foye wa nunu nye jeunde wa nyogon danga du sukumbe nyogon danga nunun te kuma sifo ute ate nyogon soro yorosi nube kuma numa ni sunna la gosi aw sigile ube ciren ka tabolo la gosi de folo ka kuma wala aw sigile ka irawula ne na ute se ka ke kelenya bada e wonte se ka kanu bada e wonte se ka akeruli bila abada aw sigilembe na kuma na aw te se ka le ka kuma radukaka ate se ka jabi cinyali bere badde be jamana en kono ambe alale dele minye kasaganko kata kuranama kasaganko kata sunnama kasaganko kata sarafu kata bulo ambe ala delale ko de ode no yanye men interiya intew awnye interiya kara kurana kono ala ko ni ciden tum farala kafiruka ale min wa hawma ya bila kafiru tumba mina ka ke teriye bida mo teriya de kaburu batula teriya jombe nyabo fe sufi teriya jombe nyabo fe arrafida teriya jombe nyabo foy nununye teriya de dina halaki ka sunna kantige jamana kono ka sunna faga jamana kono ka di bidaw mugoma me wayinta tawallahu yastabdil qawma khayrakum thumma la yakuna musalakum men naw yennin dina bila aw yennin sunna bila ala benani mugowiye jamana yin kono
munum benni sunna jwa senka ka defa ulu teke koma unyo anyo defo ciden ka hadisare ko wala yahmilanna rajulan haybatan nas akum mugo hada madun kasranni kanita an yaqula bil haqqi ja'arahu aw sahadahum fa innahu la yukharribu min al ajal ولا يبائد من الرجل أو أن يقول بالحق أو أن يذكر أجيم الباني كوني حديثا سهلين دو جيدون كون هذا مدى أقوم مغو كسرنا كنيتا نيتة تنيا فودة كنا سرم مغو نيكوتي نيتة تنيا فودة نيتة تنيا يه وبي سيرلا تنيا لا يرومي أقوم مغو سرنا كنيتو نيتة تنيا فودة akwai karo ate hada madin lagele ikal lajalila ate hada madin kal lajali surnya mana ate hada madin sa donya ko ye cinyafo te hada madin gere ka lajali makoy cinyafo te mo sisa ni ka sa wakati mana akwai kodo cinyafo fana te hada madin ka garjage maboyla alay garjage latige ye cinyafo li te manko garjage la de cinyafo te hada madin ka garjage maboyla kafu nye cinya yen kafu ube nye ko bado ye dina kunun kafu ciden ko ote hada maden gere sayala atika garjage fana maboyla salafu munum budambi kata salafiya ma sino mo min yire bo salafiya la ibora salafiya sira kayde filila salafiya ta adamana jamakulu awajibilen do be kaye salafiya de la salafiya de lesiliyo wajibi do be kay kay salafiya de la ni mogo maye salafiya la ibe filila salafiya ta damana firgana damana jamayo silamiya lesiri de salafiya as-salafiyya hiya al-islam sahih silamiya sahale nyere ye salafiya de ni mogo min ko ne ye silamai men min ne salafu taboloy ne toka silamiya sahale be bubulo as-salafiyya hiya al-islam sahih donc munu mu dambe kata salafiya ma akana joaw yere la de anyo de fo kuma mugo fo mankanci o ewa la gosili o aradu fo nunun kana sirade bun khaymu yode fo ako shaytane ka jama min fulen ne nu girila ika akoy kana sirafo ye ni shaytane ka jama girila ika akoy kana sirade sabati ulu ka jama te fo ye deme bagate fo ni shaytane te akoy ka deme bagaye ala ka malikawde fi kafiyati safiya akan nuniya kono takala iba sura kono wani mau jamana kono ala kan sabati cinyaka ala ka cinyira jamana dauna ku sabati wa cinyaka sunna ala famu salafu salih ode kanyina ankaka ewa insha Allah jamana en kono de be sabati fana dogotoriya benni mbolo magisteri ni benni na o kana marasa harbi ne be bumbaji nono mutabade uka kitabu mi atimbola alhamdulillah kadogo aka kitabu dobe ko hadisul masa kuma doba kono nye kuma nyine kabo ako dogotore dakatiru debe dakatir ibe dakatiri kodatu mudarrisina dakatiri aku bu sore la yarifuna salafiyya ako ibe mugo do sore be kiri tige dina yere kono ibe mudarrisina ube derisudi ibe dakatire usoro dina kono ako ute sarafiya do ute aqida sahalendo ako iba soro ata madda kamgo lakala de dakatiri dero machiteri de dero sahara bawde ba bolo ako me sifuru fil aqida sifurun fil aqida atate kamgo lakala ko doronte de dakatiri dero majisateri de bolo dogotoru de do qadi de do me iba soro aqida yoro sifuru ate foydo aqida la ako ola anka hammini aqidatu salafiyya ni aqida ni mu'min ni ay jamana kono mo bake ka sirab bilate ka tugu bidamo ko nin ko sugula aqida inde makala kanu laje ko karamo de ni masarafu ka aqida kala ima aqida sahlen kala ite sega nin ko sugu do koy aqida kalam baliya doronde fule ka jamana sunna karmo chama ngalagata nube sirabila Sheikh Abdallah Bumbaja rahimahullah ulude yu kalaw ulude be diplôme non ndio ube diplôme do min bala shi saw sifurun
abdaraje rajihi fano della ko defo akoy be faqihu soroy ibe qari'u soroy la yufarriqu bayna tawhid rububiyyah wa tawhid uluhiyyah faqihu akoy ba soroy tawhid rububiyyah ni tawhid uluhiyyah tu bonyogona ako qari'u qur'ana kalamba ngana katte jibiri ni fembe sahlem babulon la yufarriqu bayna tawhid rububiyyah wa tawhid uluhiyyah me ba soro tawhid rububiyyah ni tawhid uluhiyyah atu bonyogona mufassiru tafsir kala akoy ba soro mufassiru do la yufarriqu bayna tawhid rububiyyah wa tawhid uluhiyyah me tawhid rububiyyah ani tawhid uluhiyyah atu bonyogona nahawiyyu sarafiyyu lughawiyyu iba soro la yufarriqu bayna tawhid rububiyyah wa tawhid uluhiyyah na te tawhid rububiyyah ni tawhid uluhiyyah bonyogona shifru iba soro fiqh kitabu fulabu la kala me na tara aqida fam fela la shifru afule tawsiri la be tawsiri do min na tara aqida bonda la shifru abe lugha do abe arabu kando abe nahwu do min na tara aqida yoro la shifru tajwidi fula bula kankanya be tajwidi ro min na tara aqida fam fela la shifru ko ninde balaw be dinaka tora were te dinaka fitna wore site dinaka ninninte nin sarafu katabulo famu baliya ani ni aqida famu baliya ore tora be silama manton kabbi alakan kisala kantanga aqida famu alaka dama sarfu salu katabulo famu alaka dama alakan sabati balimau jinya cinyale kelaw jinya bidiya mugon jinya musyrikun alakan kisu toroma alakan sabati antaka ankanu farok ankana mile katuma wala tarikanu lil ladina jalamu fatamassakumun nar subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة الإسراء آية بيوراني وراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما